va mu bwoba. Leave the fear. Kuko turimo turinjira mu bihe We are entering a time abakristo bamaze kubura gusha uburyo n'ibumoso. where Christians are confused. Kubera iki imeze bityo? Why is it so? Niba abigisha batandukanye, It is because of the different teachings, inyigisho the zitandukanye different messages. n'uburyo bazitangamo. Bameze nk'abasinze batanyoye. They are as if it is as if they are drunk without having drunk anything. Kubera iki basinze nk'abatanyoye no kubera iki? Why does it seem like they are drunk without having consumed anything? Ni inyigisho zitandukanye. It is because of different messages. Uburyo bazitangamo, The way they deliver the messages, abazitanga, those who deliver the message, noneho n'ubwabyo uburyo n'ubwazo uko zivugwa. and the teaching messages themselves, the content. Reka mbisubiremo tubyumve Let me neza. repeat this so you can Ubwabwo hari abavuga ubutumwa, There are those who give the message, hari n'ubutumwa bavuga, and there's the message itself, noneho n'uburyo babivugamo. and the way the message is spoken. These days. Hari ukubwira ngo nudatanga urapfa. One tells you if you don't give, you will die. Hari ukubwira ngo kwihana ibyaha si A second ngombwa. one will tell you you don't have to repent of your sin. Hari ukubwira ngo mu itorero rye ngo haniho hari agakiza And the honyine. third will tell you in this church is where salvation is. Hari n'ukubwira ngo ngo gira ikintu ukora Imana igira ikindi ikora. And then will come one who will tell you do something so God can do something too. Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. God gave us grace in Christ Jesus. Hallelujah. Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo God gave Yesu. us grace through Christ Jesus. Ntibikenera amafaranga. We do not need money. Ntibikenera It does kwitamba. not require to sacrifice Igikenewe ni yourself. ukwemera Kristo muri Why wowe. don't- Bene data, We greet you, brethren, abavandimwe nshuti mudukunda, Imana ibahe umugisha. beloved brothers and sisters who love us. May God bless you. Uyu munsi ndi kumva hari amagambo meza Imana yatanze ku mutima wanjye Today I feel great words that God has put on my heart, kugira ngo tubashe gusangira aya magambo, that we may share these words umuntu wese ku giti cye kandi agubwe so neza. that each and everyone may enjoy. Turabashuje abari mu bihugu bitandukanye, We greet you all from different countries, cyane cyane n'abatuye mu Rwanda, especially those who live in Rwanda, Amajyepfo, the south, aba mu Burengerazuba, the east, the west, Burasira bwaryo, and in the east, Amajyaruguru, and in the north, abatuye mu mujyi wa Kigali. and those who are in Kigali. Mwese Imana ibahe umugisha mu izina May rya God Yesu. bless all of you in Jesus' Hanyuma name. nagira ngo mbere ko tuganira ijambo ry'Imana, Before we speak the word of tubanze God, dusenga Imana kugira dushoboze muri I would byose. like us to pray so God will give us ability in all. Mana data wa twese uhoraho, Almighty everlasting Father, turagushimiye ko twemereye kubyuka we bikemera. thank you, Father, for you gave us this day to work Mwami out. Imana, iri jambo uriho imbaraga, Father, may you give power to this word, kandi umuntu wese yumve yuko akijwe n'amaraso ya and Kristo. may everyone understand that they are saved by the blood of Jesus Christ. Uturinde imbaraga z'umubi, Protect us from the power of evil. ahubwo utuze umwuka wawe wera. Fill us with the Holy Spirit. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, In amen. Jesus' mighty name, our Lord, we pray. Amen. Turabakire rero kuri Tubagereho Ubwuzu TV. Now we welcome you all on Tubagiraneho Ubwuzu TV. Ni njye Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste It is basuhuza. I, Pastor Ntambabazi Jean Baptiste, greeting you, Ya hakaba n'undi pasiteri nawe arivuga mu izina uri musemura. and Pastor Chris Chirenga, who is interpreting, Ya hakaba nitwa David uri kuri kamera nawe ndamuvuga. Brother David, who's behind the Ndashuje camera. basipiriye bose na ba Bobo bari Cyangugu aho baherereye bose, Imana ibahe umugisha. And I also greet Cyprien and Bobo in Cyangugu. May Cyprien God wari bless them. Kigali. Cyprien is in Kigali. Kandi iminsi mike arakora ubukwe turi kumusengera ngo Imana imukorere And in ibitangaza. a few days he is to get married. So we are praying for God to do miracles for him. Amwibuka mwese inkunga yanyu nayo irakenewe, Remembering that your support is needed, kandi cyane cyane iby'inkunga y'amasengesho. especially your prayers. Kandi amasengesho ashobora byose, Prayer can do all things, ariko icyiza kirutaho amasengesho ajyanye n'ibikorwa biba byiza kurutaho. but best and greatest above all things is when prayer works together with actions. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. God bless you in Jesus' name. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rigaragara mu Bakorisayi I would like us to read a word of God we find in Colossians ibice bibiri chapter 2, umurongo wa 13 umurongo wa 16. verse 13 and up through verse 16. Haravuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kubw'imibiri yanyu yabahinduye bazima, nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubw'ibikuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa iza masabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wacu ufitwe na Kristo. Imana
ibaho umugisha mu izina rya We Yesu. read from verse 13 through 16. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substances of Christ. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha wo dukurikiye. Thank you so much, whoever you are following us. May God bless Tugiye you. gutekereza mbere yuko tuvugira ijambo ry'Imana. We're going to ponder a little before we preach this word Turatekereza of ku bwa God. mbere Pawulo yandikiye abakolosayi bimeze bite. We ponder about Paul writing to the Colossians in these days. How was it? Ubundi Pawulo ntabwo yigeze agera muri Kolosi, ntabwo yigeze ajya mu bakolosayi, ntabwo yahageze. Paul never got physically to the Colossians, Ahubwo yabandikiye amenya amakuru yari ahari. but he wrote to them, having known of the information of the news that was there. in the days. Abandikira ari muri gereza He wrote to them from a prison where he was mu mwaka wa 60 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. in the year 60 AD. Amaze kubandikira icyo yashakaga cyane Now, after he wrote this letter to them, what he desired kwari ukugira ngo arwane n'imyuka mibi yari yinjiye mu itorero, was to fight the evil spirits that had attacked the church. kuko itorero muri iyi minsi Because the church of these cyangwa days, umuntu ku giti cye and a person personally, bameze nk'abasinze batanyoye. they are as if it is as if they are drunk without having drunk anything. Kubera iki basinze nk'abatanyoye? No kubera iki? Why does it seem like they are drunk without having consumed anything? Ni inyigisho zitandukanye, It is because of different messages, uburyo bazitangamo, the way they deliver the messages, abazitanga, those who deliver the message, noneho n'ubwabyo uburyo n'ubwazo uko zivugwa. and the teaching messages themselves, the content. Reka mbisubiremo tubyumve Let me neza. repeat this so you can Ubwabwo understand. hari abavuga ubutumwa, There are those who give the message, hari n'ubutumwa bavuga, and there's the message itself, noneho n'uburyo babivugamo. and the way the message is spoken. Aha ndagira ngo muhumve neza. I want you to understand this clearly. Ibi byose bigaragara mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino, All of this is found in the letter to the Corinthians, nubwo ntari buze kuhasomaho. even though I will not read of it. Nabo baje guhura n'ikibazo nk'icyo muri Kolosayi They kingiki. also faced such a problem. Ubwo Pawulo, Now, when Paul, Kefa and who is Cephas, ndetse na Apollo Cephas, Peter, and Apollo, binjiye muri Korinto aho ngaho, entered in Corinth there, noneho hazamo inyigisho zitandukanye. and different messages were preached there. Apollo yari umunyabwenge cyane, Apollos was a very wise man, ndetse akavuga ibintu and by'ubwenge, he would speak things of great wisdom and ariko knowledge, bidaherekejwe n'umwuka wera. but not accompanied by the Holy Abantu Spirit. bakoresha logike gusa People who simply use logic cyangwa imitekerereze yabo, or their own thinking, bagatwara agakiza uko bakumva, and just take salvation the way they feel it is, or the way ariko they siko understand bimeze. it. But it is not so. Hari inzira Imana yashyizeho, There is a way that God has made, uyinyuze ku ruhande biba byarangiye. and when you go asunder, when you go aside, it is over. Yari umuhanga Apollo, Apollo was very knowledgeable kuko yayoboraga n'isinagogi, because he was also a leader of the synagogue, bakunda kuvuga ngo ni katedrale. also called the cathedral. Ni ukuvuga ngo ni urusengero rwari runini cyane It was a rukomeye. very big mega church. Abanyabwenge rero baramukurikiraga, Wise people would follow him abantu kubera ko ashaka kumva ibintu avuze, just because they wanted to hear words from his mouth. ubwo agira abantu bamukurikira kubera He amarojike. had followers because of logic and human Haza knowledge. kuboneka Pawulo nawe And also came Paul, w'umudogiteri who was a doctor, ariko wuzuye n'umwuka who wera, was full of the Holy Spirit, afite iby'ubwenge, having words of afite wisdom n'iby'umwuka, and the words of the Spirit. abigisha iby'impano no He gusobanukirwa. taught them of the gifts and understanding the Spirit of God. Hakurikiraho Petero, And then followed Cephas or Peter. tutazi amashuri yari We afite, do not know how much he studied, ariko akaba ari n'umuntu wabanye na Yesu, but he is also a man who lived with Jesus, who wanuzuye n'umwuka wera, was full of the Holy Spirit, ariko yifitemo akantu katari keza but having something that was ko wrong guca nk'abantu ibice of segregation and division, biturutse ku bwoko. segregation and divisions due to origins and tribes. Yahuraga n'abayuda bagasangira, He would meet the Jews and they would feast with him. yahura n'abatari abayuda nabo bagasangira, And when he met the Gentiles, he would share with them too, feast with them. yarangiza yabona abayuda But baje when he would see the Jews coming, akikura mu banyamahanga. he would get out of the Gentiles. Itorero rero riza kugira ikibazo, The church had a problem in hari those abagiye days. kuri Apollo, Some followed Apollo, abandi bakurikira others followed Petero, Peter, abandi bakurikira Pawulo. others followed Paul. Haza nk'ibice rero bitatu. Now,
From the church was divided in 3 parts, ariyo mpamvu yabandikiye mu bice bitatu. which is why he wrote to them Bakorinto ba mbere the 1 Corinthians arababwira ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha and told them, w'umuhanga I have laid the foundation as a builder, nk'uko undi wese as yakubaka. anyone else would do as a builder. Aravuga ati ariko mwirinde uko mwubaka. But beware as you are building. Pawulo ni iki? Who is Paul? Kefa ni Who iki? is Cephas? Apolo ni iki? Who is Apollos? Urumva yashaka kubereka ko nta mpamvu. He wanted to show them that there is no reason to strive over these things. Uwo mwuka rero warazengurutse ujya no muri The Kolosayi. Spirit traveled and even went to Colossus. Abandikira uru rwandiko And when he wrote this epistle to them, yagiraga akosore amakosa ari mu itorero he wanted to correct the errors that were in the church ashingiye ku manza z'ibyo bavugaga barya, through of what he heard, accusing people of what they eat, the way they prayed. bapfaga ubusa, They would quarrel over nonsense, ariko akenshi bishingiye ku myumvire y'abantu ku but giti cyabo mostly due to people's own understanding, bitanyuze mu ijambo not ry'Imana. through the word of God. Aho rero niho yabandikiye This is then why he technically wrote to ababwira them, amagambo akomeye. telling them great words. Harimo ibice bitatu naho. Now there were 3 parts in these. Abakibwa kubw'umubiri Those who are circumcised of the flesh, bati mwebwe mutakibwe ntabwo mwemewe. say you who are uncircumcised, you are not approved. Uwuzi umwuka wera kumva asuzugura atuzuye umwuka Whoever wera was full of the Holy Spirit will despise and disrespect those who are not full of the Holy Spirit. haragenda hazamwo ibice. And then the church was divided. Abandi bakitwaza ko ari Abisiraheli, Others would say that they are Israelites abandi bakitwaza ko babimenye mbere, and use as reason that they knew this before noneho others. bagasuzugurana bishingiye mu rwego umuntu yari And they would ahagazemo. disrespect each other according to each other's standard. Abandikiraho mu mwaka wa 60 Now he wrote to them in the year 60 AD kugira ngo akosore iyo myemerere yatangiye kwinjiramo so that he will correct this belief and this knowledge and understanding that are entered in them, no kubakomereza kwibuka imbaraga za Kristo. and to remind them of the power of Christ. Imana ishimwe cyane. God be praised. Nagira ngo dusubire kuri aya magambo I rero. would like us to read again. Aho these rero words. niho dukwiye kumenya no mu isi ya none. This is what we should know in this world. Abakurikiye iyi cano mwese turi All who kumwe, are following this channel, abantu bamaze kumera nk'abasinzi. people, it is as if people are drunk these days. Hari ukubwira ngo nudatanga urapfa. One tells you if you don't give, you will die. Hari ukubwira ngo kwihana ibyaha si A second ngombwa. one will tell you you don't have to repent of your sin. Hari ukubwira ngo mu itorero rye ngo aha niho hari agakiza And the honyine. third will tell you in this church is where salvation is. Hari n'ukubwira ngo ngo gira ikintu ukora Imana igira ikindi ikora. And then will come one who will tell you do something so God can do something too. Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. God gave us grace in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Imana yaduhereye ubuntu muri God Kristo gave Yesu. us grace through Christ Jesus. Ntibikenera amafaranga. We do not need money. Ntibikenera It does kwitamba. not require to sacrifice Igikenewe ni yourself. ukwemera Kristo muri But the wowe. only requirement is to believe Muri iyi in minsi Christ. abantu bafite ikibazo. So people these days have Abantu trouble. babuze ibyo bakora. They are lacking things to Hirya do. y'Icyacumi, It is the tithe. hirya y'amaturo, When it comes to offerings, ibintu byo gukora mu nzu the y'Imana. things to do in the church. Ariko bandi ngo turashaka gutanga ituro ngo rikugeze ahandi hantu ibintu biri aho ngaho. They will do these things, and others will say, we want you to do something, give something there. Undi akubwira ati nutambara gutya ntuba And ukijijwe. others will tell you, if you don't wear these clothes, you are not saved. Undi akubwira ati hanyuma kugira ngo ukizwe uragenda And gutya. another one will tell you, for you to be saved, you have to walk this way. Ibyo iyo ubirebye When you see this, usanga ari iby'ubwenge, you find that this is ariko only to man's ntaho logic, bihuriye n'agakiza but k'Imana. nowhere related to the Oh, salvation of God. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Igikwiriye kureba ni ikihe twebwe abantu The b'Imana. one thing that we people of God should Icyambere consider is ni this. ukumenya ngo, It is to know, first of all, Hallelujah, 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 hallelujah. Va mu bwoba leave the fear. kuko turimo turinjira mu bihe We are entering a time abakristo bamaze kubura gusha uburyo n'ibumoso. where Christians are confused. Kubera iki bimeze bityo? Why is it so? Niba abigisha batandukanye, It is because of the different iza teachers, nyigisho the zitandukanye different messages, n'uburyo bazitangamo. and the way the messages are preached. Ariko uyu munsi wa none But on this day, abakurikiye tubagere n'ubwuzu TV. whoever is following to Ajana Uguzu TV, Ndakubwira ngo komera I shikama. tell you, be strong and be strong.
wigira ubwoba Do not fear. aho usengera Where you pray, aho ukorera umurimo wherever w'Imana you minister, n'ibyo ukora mu buryo bwose whatever you're doing, ntihakagire ugucira let urubanza no one judge you. ko abantu batangiye kuzana iyi myuka ku ruhande Because people are bringing such spirits. kugira ngo zana Imana ihindure kino kintu Bring this thing so God will change that. nugira gutya biragenda If you bitya do this, that will happen. abandi bakakubwira ngo bafite ukuntu bavuga ibintu They have different ways of saying iyo things. utaramenya ukuri kw'ijambo When you ry'Imana have not known the truth of the word of usanga God, bari mu kuri you think that they are truthful. ariko iyo ugenzuye But when you inspect, usanga nta mbaraga bifite yo kunesha you icyaha find that this has no power over Kristo sin. yarabikoze ku musaraba Christ did it on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yarabirangije ku musaraba Jesus did it all on the cross. Yesu yabikoze He neza did it well. Imana nishimwe cyane Praise be the Lord. hari uzakubwira ngo nta mpamvu yo gusenga Someone will tell you there's no reason ngo to pray. yagusa ngo ndizera nkabikora I will gusa just have faith and do it. hari undi uzakubwira ngo we ngashingira ku maturo Do it there just to survive of offerings. hari undi ukubwira ngo ntugafashe abakene ngo nawe ibihe byose And another one will tell you don't help the poor. The poor will always be. ikigoye What is hard? abantu ntabwo basoma ijambo People do ry'Imana not read the word of God. Pawulo rajya gusubiza kino kibazo Paul, when answering this nk'uko uyu issue, munsi tugiye kugisubiza kano as we are kanya going to respond to this issue as tukubwira well, ngo ikintu gikomeye saying to you the greatest thing, urwandiko rw'imihango rwaturegaga the letter, the Nate bond that was accusing us, urwandiko rw'imihango rwaturegaga the handwriting Nate bond with its little decrees that ngo was enforced tuvuka upon aha us dukomoka because of our origins and where we were born, tuvuka kwande tujya kwande because of our origins, our parents, and where we're going. haleluya Hallelujah. kristo yarukuyeho Christ removed it. pawulo rero Now, Paul yagombaga gusubiza ikibazo cyari muri bakorosayi had to respond to this problem that was in the kuko abantu Colossians baramaze kumva bananiwe byabashobeye because people had been confused. umwe ngo ntusomeho One would say, don't drink. undi nturyeho The other one, do not eat of this. undi ntubigenze And another gutya one said, don't do that. uwateretse ubwanwa ngo yabaye ukundi kuntu Whoever has a long beard, uwabwogosha kuva abandi bose whoever babwogosha has shaved his beard, feels like uwambara everyone should ibipantaro shave his binini beard. akumva n'abandi bakwambara ibipantaro binini If one is wearing big jeans or big pants, he wants others to wear so. uwambara mini akumva n'abandi bakambara ubujipo bugufiya Whoever wants to wear short skirts will think others should do so. ugasanga ni ibintu bisa n'aho ari ukuri And this would seemingly be true, ariko nta kuri guhari mu ijambo but ry'Imana in it there was no truth of the word of God. menya bino bintu rero Now know this. haleluya Hallelujah. pawulo arabandikira Paul wrote to them, rosalamanderebo Hallelujah. arabandikira ashaka kugisubiza wrote to them nk'uko answering uyu this. munsi twifuza ko twagisubiza Today would like us to answer it. arababwira ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize He said, ibicumuro and you who are dead in your trespasses, ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro and you who are dead in trespasses, ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro and you who are dead in trespasses, ahangaha bigaragaza ko mu gihe bakoraga dufite ibyo bicumuro the word here shows that when we have those sins, hari impamvu ni iyihe there's one reason here. bari abanyamahanga They were Gentiles. ntabwo abisirayeli babemeraga The Jews did not approve them. aravuga ngo ubwo mwari mupfuye muzize Because ibicumuro and you who are dead in trespasses no kudakebwa and kubw'umubiri in the uncircumcision of your flesh, yabahinduriye bazima brought you to life together amaze kutubarira ibyaha byose with having forgiven us all our transgressions, ihanagura urwandiko having cancelled and blotted out rw'imihango and wiped away the handwriting of the note rwaturegaga with its legal decrees ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba and demands which was in force and stood against us. haleluya haleluya Hallelujah. iyo mihango yari iyihe This is set aside and cleared completely Nta out of the way munyamahanga by wajyaga nailing mu it to the cross. rusengero. These were, what were these decrees and these nta bonds? munyamahanga wajyaga mu No iteraniro Gentile would go in the church. hanyuma tutari twemerewe The things we were not allowed to do. amategeko ntiyatwemeraga The law did not approve of us. ubuhanuzi ntibwatwemeraga Prophecy did not believe twari in us. twaraciwe turi kure We were cast away. bityo abantu bakatucira And imanza thus people would judge us. ngo ari ku rwandiko rwaturegaga But the bond, the note that accused us, haleluya Hallelujah. urwandiko the rwakuvugagaho bond that accused you, rushingiye aho ukomoka n'aho uvuka due to your origins and where you were born, uwiteka arukuraho the Lord blotted it out. arukuraho He blotted it out. arukuraho He blotted it out. arukuzaho kubamba yesu ku musaraba This he did and set it aside by nailing
nailing it on the cross. ngo kandi amaze kunyaga abatware n'abakomeye And having disarmed the principalities and powers n'abafite ubushobozi and the power on those that were powerful, ibahemura ku mugaragaro he raged against us and made a bold display and public example of ibivuga them, hejuru kubw'umusaraba. triumphing over them in it at the cross. Asifiwe Bwana. Hallelujah, praise Nibande the Lord. yanyaze, nibande yanyaze, yabanyaze gute, yabanyaze mu buhe buryo? Who did he disarm? How did he disarm them? Ndagira ngo udatekereza ko ari mwene wanyu yanyaze. Do not think that it is your brother that he disarmed. Udatekereza ko ukurwanya ari we yanyaze. Do not think that he disarmed the person who was fighting you. Ni abakiyahemuye. But who did he disarm? Ku mugaragaro ni abahe? Who did he disarm publicly? Ni ibintu bitatu. 3 things he did. Ubundi Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwe yanditse muri Yohana, muri Luka. Jesus said in the gospel according to Luke, Aravuga ngo he said, abambanjirije bose all those who came before me bari abanyazi n'abajura, were thieves and plunderers. ariko nge naje kugira ngo zibone ubugingo But I bwinshi. came so that the sheep would have life and life abundant. Icyo bita mu kilatini ngo utis vitamus bahatimus, mu kinyarwanda bagira ubuzima bwinshi. What would say in Latin say that they may have life and life more abundant. Hallelujah. Hallelujah. Abamubanjirije Those who preceded him, iki kibazo iyo kibajije abigisha when you ask the disciples, bakubwira abandi bantu, they tell you of other people, ariko siko kuri. but it is not true. Kugira ngo bitekereze abamubanjirije, For you to know this, those who came before ni him, ukuvuga ngo ni abavuye aho yavuye. it means it is those who came from where he came from. Mbere na mbere ni Satani n'abadayimoni. First, it is the devil and demons. Ubundi bahindutse abadayimoni b'amarayika ko bakurikiye Satani. The angels became demons because they followed the devil. Satani niwe wavuye mu ijuru bwa The mbere, devil was the first one to be cast out of heaven. amanukana n'abamarayika bagomye. And he came to the earth with the angels that were fallen. Kabiri hakurikiyeho iki? And who came later? Hakurikiyeho amategeko Later on came the law ku musozi wa Sinayi, on the Mount Sinai. ubwo yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40. When after 40 days and 40 nights, Imana imuha amategeko 10, Moses was given the 10 nawe commandments. yari avuye mu ijuru. These also came from heaven. Noneho habaga iki rero? And then what came? Satani agateza icyaha, What would happen? The devil would cause sin to happen in the world. itegeko rikamurikaho icyaha kiri, And the commandment would shed a light where sin is, urupfu rugahita and rukurikiraho. death would follow. Ibi ndabisobanura ubyumve neza. This I will explain it to you clearly. Umunsi yamanukanaga amategeko, The day Moses came with the law, ageze mu nkamba asanga baraguye, he came in the camp and found that they had backslidden. yahise amena ya mategeko, He broke the tablets, hahise hapfa abantu 3,000. and 3,000 people died immediately. aho itegeko riri nta buntu, Where there is law, there is no grace, hariho urupfu, there is death. ariko hari ubuntu, But where there is death, hariho gukira mu so izina where rya there Yesu. is grace, there is life Hallelujah. in Jesus' name. Oh, mubyumve. Listen to this. Ahari icyaha, Where there is sin, itegeko the riramurika. law sheds light. Iyo nta gakiza gahari, When there is no salvation, bibyara urupfu. it gives birth to death. Ariko iyo hariho kuba twagiye mu maraso ya But Kristo, where we have entered in the blood of Jesus Christ, tugira ubuntu bw'Imana we muri have the twebwe. grace of God. in us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Babiri baraje rero baza bica. These came and they were thieves. Hakurikiraho Kristo rero. And then later came Ubwo Christ. yavukiraga i Betelehemu, When he was born in Bethlehem, bararirimbye indirimbo n'abamarayika. they sang songs with the Baravuga ngo mu angels ijuru icyubahiro kibe and icy'Imana, said, in heaven, glory be to God, mw'isi amahoro kuba abe kuba and gishimira. peace be on earth. Iyo ni indirimbo twumvise bwa This is mbere. a song we heard. Yesu araza It was for arigisha the first ubutumwa, time. Jesus came speaking the aravuga ati gospel, ni njye mwami saying, w'isabato. it is I, the Lord of the Sabbath. Arangije adupfira ku And musaraba. he died for us at the cross. Igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, In chapter 1 of Acts of Apostles, arababwira ati ndagenza abohereza he umufasha, said, I'm going, but I will send you the Comforter. mutegereze icyo data Wait azaboherereza. for the promise of the Father. Ku munsi wa Pentekote, And on the day of the Pentecost, icyo bita umunsi w'umuganura, which is the day of the harvest, arangije kuvuga amagambo, after he said these words, ku munsi wa 10 on the 10th day, yohereza umwuka he wera. sent the Holy Spirit. Munkurikire, Follow me well. mbere ya Kristo habanje kumanuka Before Satani, Christ came the devil, ariwe Rusofero, who is Lucifer, n'abamarayika and bamukurikiye. the fallen angels. Hakurikiraho And amategeko. after them came the law. Ibyo byose byazanye urupfu. All of this brought death. Yesu azana amahoro mu isi. Jesus brought peace in the world. Hallelujah. Ku Hallelujah. munsi wa 10 agiye mu On the ijuru, 10th day, as he rose to heaven, he yohereza umwuka wera. sent
sent the Holy Spirit. Habaye selema. Hallelujah. Uroke mentaya Oh, mobile. Jesus. Ola la basaimo. Ku munsi wa On the Pentecote. day of the Pentecost, Kuko ndibwira ko ijoro ritaha tuzavuga kuri Pentecote. I believe the next teaching will talk about the Ku Pentecost. munsi wa On the Pentecote. day of the Pentecost, Ku munsi wa on the 10. 10th day, Nyumva nkurikire. hear me well and follow Mose me. yamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Moses spent 40 days and 40 nights. Yageze mu nkambi ku munsi wa 10. And he came on the camp on the 10th day. Ageze ku munsi wa When 10. he came to the camp on the Ubwo baye 10th iminsi day, 50. it is now 50 days. Amategeko akigera mu nkambi. When the law came in the camp, Hapfuye ibihumbi 3. 3,000 people died. Yesu amaze kuzuka. When Jesus came from the dead, Amara iminsi he 40. spent 40 days Ajya mu ijuru. and went to heaven. Ku munsi wa And 50 on the 50th day, yohereza umwuka he wera. sent the Holy Spirit. Yohereje umwuka wera. He sent the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Aho kugira ngo hapfe ibihumbi 3. Instead of 3,000 Ahubwo uwo died, munsi hakijijwe that ibihumbi day 3. 3,000 were saved. Asifiwe Bwana. Oh, praise be the Itegeko Lord. ryaraje ririca The law came and killed. ariko umwuka aje akiza The abantu. Spirit came and saved. Ngiryo itandukaniro. This is the difference. Hallelujah. Aravuga ngo ni ukuri amategeko n'imihango He byaturegaga. said, indeed, the decrees that accused us, he Yabibambye ku musaraba. nailed it on the cross. Amaze kwivuga hejuru y'abakomeye. After he shamed publicly the Abakomeye powers n'abahe. and the principalities, or the Abakomeye principalities, n'abe the n'abanyabushobozi. principalities of the powerful, Naho yavuze ngo turwana n'imyuka yo and the mu mighty, kirere. why he said we fight with principalities, spirits in the air. Yaranyaze Satani He imbaraga. had plundered the devil of his Yaranyaze power. amategeko imbaraga. He had taken the power of the law. Yari yambaye urupfu rufunguzo amaze He had kurwakira. taken the key from death. Arangiza adushyira ahakwiriye mu buzima. And he placed us in the right place Asifiwe Bwana. and in the right position in life. Wabanyaga ku mugaragaro. And he plundered them publicly. 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 Arabahayota He shamed them. madraba dese. Hallelujah. Abateza ikimwaro ku He mugaragaro. shamed them publicly. Abateza ikimwaro. He disarmed them and Abambura shamed them. urupfu. He disarmed- Abambura ubuzima. disarmed Abambura life. imibereho. Disarmed them of Abikujeho living. kubambwa ku musaraba. And he removed it by being nailed on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Agakiza kacu naka ngaka rero. This is our salvation Aravuga then. ngo abahemura ku mugaragaro. Where he says he publicly shamed Aravuga them ngo uhereye none by his victory over them on the cross. ntihakagire ababwira amagambo From today, ibyo mwariye let no one condemn you n'ibyo for what you eat mwanyoye. or drink. Bisa n'aho ari iby'ubwenge. It seems as if Ariko this is nta of bwenge man's buhari. knowledge, but it's not of man's understanding. Ntihagire ugucira urubanza ngo karande. Let no one judge you because of your origin. Ntihagire ugucira urubanza ngo ntiwakoze iki. Let no one condemn you because you did not do such things. ahubwo wowe emera Kristo mu mutima But wawe you believe in Christ in your heart kandi wegera umwuka wera. and follow the Holy Spirit. Draw near to Him. Umwuka wera azana The ubuzima. Holy Spirit brings life, Amagambo akazana urupfu. and words bring death. Mwibuke ku minsi ya 50 Remember on the ibihura 50th day, amategeko amanutse barapfa. when the law came, they died. Umwuka amanutse But ubuzima when the buraza. Spirit came, life Ahari came. umwuka ubuzima buraboneka. Where there is a Spirit, life is available. Lokema yasiye. Oh, hallelujah. Ahari umwuka ibintu Where biraremwa. there is a Spirit, life is found, and there is creation. Amategeko ntari n'umwuka The urarema. law does not create, Niyo the mpamvu Spirit mukwiye creates. kuzura imbaraga This is z'umwuka why you should wera. be filled with the power of the Holy Spirit. Kumva imbaraga z'Imana. Feel the power of God Zikubwira ngo zigiye kurema kano telling kanya. you that it's going to create right Urwandiko now. rw'imihango rwakoregaga. The Nate Bond, the handwriting of the Nate Bond that was accusing you. Urwandiko rw'imihango The handwriting of rwakoregaga. the Nate Bond that was accusing you. Inkomoko n'akarande. Your origins and your nature. Ibyo bakuvuga byose. What you are accused of. Ndagira ngo nkubwire ngo tuza. I'm telling you, Kristo yarabanesheje. Christ overcame. Yivuze hejuru y'ibikomeye. He spoke and he was Nawe triumphant. ugiye kwivuga hejuru y'ibyakurwanyaga. I'm telling you, you're also going to be triumphant over what was fighting you. Akira imbaraga zinesha ibyaha muri wowe. Receive power over sin in you. Akira imbaraga zihindura ubuzima. Receive power to change your life. Akira imbaraga zijyana mu cyerekezo Receive cy'ubuzima. power to bring you life. Ndagira ngo umwuka wera guhindurira I want the Holy icyerekezo. Spirit to change direction for you. Wakira izi imbaraga z'Imana That muri you wowe. receive this power of God in Akira you. ubutsinzi bw'Imana mu izina Receive rya the Yesu. victory of God in you. Haleluya, haleluya. Hallelujah. N'abahemura ku mugaragaro. He shamed them Hari publicly. ibyo Imana He ihemeye ku buzima disarmed them. There bwawe. are things that God is disarming Tera intambwe publicly. wongere wizera Make Imana. a step and believe in God. Hagararana n'Imana. Be fellowship with Gendana God.
n'Imana Walk with God. witinda ku bintu Do n'abantu not tarry on things and kuko people. urwandiko rwakuregaga Because the handwriting that was Imana accusing you, yarukuyeho. the letter that was accusing you, God removed it. nkwifurije kugira ibihe byiza And I wish for you n'urwandiko rwa to have a muganga wonderful mukarukuyeho time. The Lord has removed the doctor's urwandiko rwa decree. diyabete Imana He has irukuraho removed the decree of diabetes. urwandiko rwa puresha He Imana has removed the irukuraho letter of blood pressure. urwandiko rw'indwara Imana God ijya removed the letter irukuraho of disease. urwandiko rw'ubutindi Imana ijya God irukuraho removes the letter of poverty. inzandiko zose zitanditswe n'Imana Imana igize ikansoringa All bones that were written by haleluya God cancels ndagira ngo them. wakire urwandiko I rushyashya want you to receive a new bond rukomotse ku mbaraga z'umwuka wera from the power of the Holy Imana Spirit. ibaha umugisha mu izina rya God Yesu bless you in nagira Jesus' ngo name. tubasengere I would Imana like us to pray for you. ntibongere kugira ubwoba That you will not fear ntibongere again. gutinya That you will not fear Yesu again. yabikoze neza Jesus has made reka our well. tugusengere Imana mu Let izina us rya pray for you in Yesu Jesus' name. urakoze mwami Imana Father, thank you. turagushimiye ko wumvise iri Thank you sengesho for hearing our prayer. utabara abantu bose bafite ubwoba May you save all people that are ubambike afraid. imbaraga ubagirire Give neza them power and be good to them. batambukire mu munezero no mu mbaraga Father, they may walk in your power, hereye none goodness from ntibongere today. kugira ubwoba May they no longer ahubwo be bamenye afraid. ko ikibahiga bamaze That they may kugihiga know that they are triumphant over what kandi was ko hunting wabikoze them. neza Father, that you have done it bwa well. Yesu Kristo umwami wacu In Jesus' name, our Lord, we pray. Amen. Amen. murakoze cyane mukomeze mudukurikirane Thank you so much. May you keep following us. tubagira n'ubwuzu TV Ubwuzu TV. kandi mukomeze mukore mutugire inama May you keep counseling us, advising musangize us, n'abandi buno butumwa and sharing this message with others. kandi tumbwira ngo buri gitondo Telling you that every morning, ntukagenda utabanje kurebaho do not go anywhere without checking. iyi ni porogaramu izajya isohoka buri munsi This is a daily message, a daily turifuza program. ko dusangira ijambo We would ry'Imana like to share the word of God. muhabwe umugisha n'Imana Be blessed. bye 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 bye. amen Amen.